avelin na bon chawin kahin lem su ke ki dove tu chunga hi sabat ni khu thengtah ipiti ni dingham ni chungchang thoi ni kheu lim hi tiawe chornga ni sabat ni chungchang thui tamta in sei tawin ingai su kevin he jang he thim su ke do ka ta sanin chu tengta le angai nom lo loi hi tia chu iki khen mat chat jing min aki he ma jingin alo thei lo he jesu christa phat lai azong chornga ni chungchanga buina tamta num jing ai in mi him hi divide a anum jing ji ai tu azong chu alo thei lo he adi ya tu ni nu nga hi chornga ni pathin ni khu thing hi ta sancha te dinga poimo ta pathin dan thu pi kha hi ji achu pathinin remember sumil hi in atila khat adinga poimo pen kha jong hi ji achu hichi hi na sata satan jong attack a ball hi in hitia chu ta sancha te christian ten ai ngai dan ke ba lo na ki lung do na ki bung khan na hi chu subject nga ha ma jing cho he hi cho ta bang hi achu tu chu ngai phata ai khilo hi in ipi le thiltam ta in sei na ban wa tu chunga hi chornga ni sabat iti ipiti dingham ti hi nyau chai ne bet diwa ye chu ani chal ha jang jung hi ti win point by point na ka hi pi ki ding in chornga ni iti ne dingham tia hezong le amu chit dan a het chit dan nei nai lo dinga chu tu nya hi atha be het thim ki de ti ka sei do no mai chornga ni ki ti hi ipiti ne dingham point number 1 ka sei nom chu hawin kai ding he kichi ta pathin thun eihil he chornga ni hi hawin kaya pathin hona ding hi ti chu pathinin athu thia ko na mu sa he tua hi e hon chornga ni sabat ni ti wai hawin kai gi piki phu do tho he po in a hin la bible khangaya ko na chornga ni ki ti hi judate ho pathin mi te ho in pathin ho na ngana ni manjing ba pathin thu ki hil nangan pathin thu sei nangan pathin ba chu ni ngana ni manjing mai jesu christa jong chornga ni in hoina achin pathin thu simeti ni masanga synagogue ki ju tu lai pathin ho na ho in tabang nga solcha pol jong achon ngei na bangin chornga anin aki khomin pathin thu hil jingeti ala hobung ma so phat a jong chornga na ki khop o ki mu jing a he ki chen ta pathin thun ei mu sa na vet sana new testament khang ki lowa old testament khang lai jong chornga ni pathinin khop pi ni ki khop ni thing tia jong animin sa pe thim pute leviticus bung som ni la thum chang thum chu simai le ni gup sunga na ki tong ding hin ni sa gini wang chu chornga ani he ki khop pi thim a hi ati holy convocation ati english power chu hichi ni khwa chu na to ima chana to lo dingu hichi hi na chen na mun zo sha pa kai chornga ani hi ati ki chen ta pathin in chornga ni holy convocation ki chu ki khop ni pathin ho ni khoi ki chu ki chen ta ni se ipija ho in ka hi poi mom so video chornga nia pathin to phat man khom pathin to ki vup khoma chu deng ta le khat la khat ta sa la lagaw ai ki til kho tu pa e ho tinga poi mom ma jing chaya hebrew bung som chang som ni le lina sei bonga ngai lut na le thil pha bol na lama lung so do ling ki ngai tu pi chi ji hite ati cho khat la khat ki thiam tu na khat la khat ki lung khat tu na chiteng ta le hitia chu ibon chawa yung khomo ba lagaw le ta salama ki sa do tu diu pa chu pathin a dei ya chu koi ma cha chang that lowa chornga ni iki chol ting le pathin to phat mang khom dinga hawin hum kai chi ho dinga thil pa pe na mi tam ta chun chornga ni chawin kai ni poi tiu cha tu lai christian tam ta chu chornga ni chawin kai ni poi chornga ni chi ki chol thim thim ding he na ti chornga nia chu pathin to phai man khom lo wa tu lai pathin to bat phat man khom na api pen chu hawin kaya iman chu hi chu mi yo si he ro chi chu hi chu hi chi chornga nia pathin in phat the bo asu thing ni khu ding tal ama ta ki chol ni khu hi chi ni phat ta chu pathin to pha iman khom wa ama iwa chui lo wa le chen chornga nia na to lo mo om jing ki chi ipm om ji chu so pi yo hi ti dinga chu pathin ni khu ni sim hi po ni hi ti dinga chu pathin phat the bo ani su thing hi nai sai lo na ya chu holy convocation ati chu pathin thu thing ki chin ta se he chi chu hawin kai ding he ti chu ki chin ta i mu ve abong kum le hinge khat be kum le ta sadam mo je ham emergency case ma hawin kai thelo kyum hi cho cho pathinin
pum pia chu legalism type ma dan thunit lalmi type ma chu pathin emo oimo mo de wei po in na dam sela na tha ha na pathin ba choi thina na pathin khune pe la hawin kai ding hai na dam mozal khuna ilup ta zena hawin kai thila em ding la chung la thil chu me hi cho chu pathil mo na he thim su ke a yin la hi ta bang chor ma ni thing hi ai thei chana i tha lai i hei na hom lai sia pathin hawin kai ding he hawin kai lo ki thi ki hi cho so pi te ho kha ve le ke yong ka tha si cho no ho jong tha si na ka no tam di cho ai la hawin kai ki ti hi so pi te ho a phat chom dan chu lagaw le ta sa ki su hal na tha ki nei jing the hi chu ting tal pathin thu jong a tha ki mu be the he na phat theina hawin chu i kai lo ti ngai le phat theina ai pi ha ki chan thei cho thu le la tam ta pathin thwa ko na phat theina tam ta imu theu si ki chan thei hi cho chu i chan lo na dewa chu pathin a chor ma ni thing phat the bu na pa chu i don so ke na dewa hawin kai chi thei dinga ikitip naw in hi chu pathin chor na ni thing man dan khat chu he anin a pathin thu simen chor na ni le na hawin na kaya na chateng ta le mi ho to na ki mu to kho ma thagaw le ta sa na ki til kho tu theiwa wa cheila na sa pathin to phat i man khom zo nong wa pathin thu sim chu thil lo pi cho so bi te ho chor nga ania hi a phat sia chu pathin thu sim the ni si jing ka la pathin thu sim de kin yong ka simina yong na sim khat ve ve kum le i sim do na yong tam ta am nan te a hin la phat sia chu pathin thu sim ni ai la pathin ni khu thinga pathin to pa i man khom to lona a thu le la phat thina tam ta iza to ki lona pathin thu sim na phat mani thil lo pi thing phung noi la ham elol i room sung la ham ka he poi i room sungai m le ki mo su nom cho hen la hi jong le nature la pathin thil sim la ga avali ana bible ho pathin tho ga bui pia ga sima Sabbath school la eihil ho pathin thu siona se ho chu bible a kona e man tha be na hele het na tam ta pathin na tam ta ki mu be thei cho ya chu pathin thu sim ding he ti ka sei do no na bible a chun hi tin sein luk bung li chang som la gup na chun a sei li do na nazar ko angin chu in a chon ngei na bangin chorng anin ki khop ni na lut in simling a ding ta adi jesu christian jong hoina pathin thu ni sim jing he chorng ania isu ki chen ta pathin thu ni hi lo he ai le athum na poina ka seinom ki chu chornga ani hi tauna phat pha dinga poimo ta he so pe te ho tauna ki ti hi thil poimo ta nitin him khwa pel thailo thagau haina hu ta bang he so pe te ho hi chikal wala yung chornga nya hi jesu krista ai ho dinga eloi pha pe nu to chun ki vop na phat lin ta le gil ta ki nei the ama to chun ki vop na phat pha chu iman the chornga nya hi ya chu hi chi chor na anya chu thil sim la ham hoi lai la ham in sung mi loi la pai to khat ve ve ki su khoma na elo le pathini ho khoma ga taw khoma hit bang phat thein ho a pathina kona ga chana ga mu do ki ti e odenga thil tu pi tai hit bang a phat i man hun chor nga ni hi a thu pi di san le a lup da ni ki chin ta e mu sa be di we ya chu chor nga ni e odenga taw na phat pha hi ti yong chu ka sai do no e sol cha te bung som lo gup chang som thumna hi tin sein chin chor nga ning kul pi kot poloma lui panga angai za taw na ki manji na muna chung ka chiwe chun ka tawun nu me hung ki khomo la chun thu ka sei ve sol cha pol sol cha te ho jong ki chin ta taw na ani nei jing dan ho ki mo he chor nga nya hi chi chor nga ni hi cho so pi te ho bible ki chin ta sei hi chor nga nya taw na poi mo dan chuna tu lai mi tam tan chor nga ni yong hun ting ta le ei ma lung ngaicheh ei ma thanu lam ki gel no ma ei lo le taw ta sanga pathin thu lam jing gel sanga chi ikam sunga he the he ding mi tam ta ki thanong ji ai la ei thei chana pathin thu at least ni khat sung hap hap ta khat ani se gi sunga ni khat be chu pathina ding ikat do chu yo ding a thil phai lo na phat thei chan na he ti chula so pi ti ho ki chen ta so cha ti ho nang taw na man dan i mo vin tu ni ai ho nang check example hi i copy jing ni ti ka sei do no mai e hi chikal wala hi chor nga ni ani thieng zidan lo dinga lo he bible ai sim do kal walo dam lo he chule chor nga ni ki ti hawin kyu se he pon pam lang da dung hoi lai da ai jong le
Pathen to phai man khom na thei pe na chu man jing ni ti chu ki chen ta hi chu Bible chang chu ei mo sa hai na chu le alin aka sei kit num chu chor nga ni ki ti hi ke vop na phat pha sim na dinga hoi ta le poi mo ta he so pi teo chor nga ni khu sabat ni khu thingi ti hi Pathen chunga ikipa na amilung sit na i khan lit sa na dewa Pathen ni achom bia ni khu thinga ni khan do chu cho vet sa na mi khat chu na het chi no mai la phata na ki vok pi lo ni het thei lo ya chu chor nga ni ki ti hi i ma chan subui lo bia in khu chu chamhlat ta Pathen ta ki vok na ding phat pha Pathen in ap naw he na lungen thei ta na I to na ho de kan bang electric bill sum ning ho jang poi mo cho khat be be ting le gari bu su thing na de ho jang poi mo cho khat be be ting le ero le thil dang dang tam ta lo thelo ga wale ni ka pha jan ni a lo thela bowling tam tam cho hi jong le hi ta bang hin lai khan khu na to ho zo si to chun chor nga ni hin e ki khan kang sa wa pa kai to ki vok na phat pha chu ap wa khan lit na relationship cho acm bi cho vanuya Pathen to ki vop khom kalwala e hodinga Pathen le wang phat na ding lo he ya cho Pathen to ai thai chana igi gui jop naw isu harwa isu le jing du he di am vela ka sei do no me na angan a chor nga ni ki ti hi rest phat mo mo nga iman theu nga he Pathen in easier chate ho izip gama ani so chan na wa ko na gam tip gam ani pui lung gut chan ge hi ve tinga le chor nga chungchang thwa ki bul phu ngan hi cho Hiche chu easier chaten no chol nga na ding kiti hi vai mua holjin ani bol jin mai ki chol nga na chani ngai chan jin mai ya chu Pathen gam tip gam a chol nga na diu mun chu ki chen ta ani vet sa ani pui lung gut jin mai hi chu I ho dinga hlagau le ta san thwa zil do ding le vet sa ding len ta ni nei easier chaten chol nga na ding ani vai mua gim gan thei le lung gan thei ta hi tia chu ani holjin bang wa chu tu la ya jong Satan diabol chun e ho jong chol nga sa num di lo in ku hi boi changa ei hlau he na ei ho dinga Pathen in gam tip ei gun pi hi chi van gam chu I hlon taka siwa chu Satan in leisit tha thunei na hi ho zo siaman cha jing ding sabat nya hawina Pathen hau khom na hi I tile ei ho dinga hi daltan te stay ding ham su tan te ding ham ti hi angai tu jing le abol jing ding ana to thu pi pen chu hi jing ding nei ya chu chol nga na hi ti ting le so pi ti ho ta sa lung thim ki chol na mai jinga chol nga ni chu hi lo vin hlagawa Pathen mi ho hing na I chol nga de yong chu ki chen ta hi chin ei phun do pi he ti he puma chol nga ni chu gil ta Pathen to I man khom jing du hi ti chu tu nya I phun do no mo e agup na ka sei kit mom chu chol nga ni ki ti hi ki le do kit na restoration e hodinga restore hi na hi ti ka sei do no me ni gup sunga na ito wa tha chol ta ni tin hin kui bui pi wa ti ki sa bui wa cha chu Pathen in ni sagi ni chor du ni ani sim pe na chu yung chol do ting ta leo hin thil sim la ega van hau ham hoi lai I chi na mun hau ham nom ta free ta e man na to pi pen to ki khan ka nga Pathen to phat mang khom na yung ki ha ong I be dinga e ho dinga ki le do na ta sa le lagawa hel tha na hi cho zong le hi chi chor nga ni khwa chu Jesu Christian thilpha bol chu dan ngai hi ati banga hi chor nga ni hoa Pathen mina ipha I man theidan dan wa ta sadam mo ho ha lo lasam ti ho pan hu ding le pan pi ding le tau pi ding a ikal su no hin am ho ding ang cho hlagawa ki le do na ta sa ki su hal na tha pi ki the hi chu chor nga ni man lu dan ki chen ta I mu sawe chor nga ni khu I tiu chu Pathen ni khu thing Pathen phat the abu chu ya chu hi chu Pathen to thing sela iman khom wa ini khom ting ta leo chun hi chu chor nga ni khu chu vanui mi I ko I kim vel la jong hi chin khu chu nyon gel do na ni kina amo dinga kile do na le hal tha na mi the he di chu tu nya I sei do nom ki no hi he chor nga ni thing ta ini diu dan a chei na pe na point se gya ka sei nom chu chor nga ni ki ti thil pha bol na he so bi tio khat ve kum le hen chor nga ni ting le hen bol lo ding bo se ki se ya I tabang thil pha ho chu bol ding ham ti wa hi
ki hei mil do zi Pharisai ho in Jesus Christa ko ma chu sabat nya hi mi su dam thei ha su dam thei lo ham tiani do ele Jesus biting don bunam Matthew bung som le ni na ji simai Jesus mo so don but in mi khat chun kel ngui khat nei han lang hi che kel ngui chu ko khwal halum han lang ko ham a kai do lo dinga chu ti chu hi ai le kel ngui sa nga mi him zo chu iti man tam ta ati je chun chor nga nya thil pha bol hi dan nge hi ya Jesus Christ ki chen ta se ni che banga chu tu nya jong hi e hola jong kel ngui tam ta ko khwa halu jing jing cho alo thela kai do te ngai cho ai chor nga ni chu thil pha bol ni mi hon eya ko na ngai lut na zala Krista mu do theina a hi ngai cho adam lo khat kho ta khat emergency ave sa ngai alo theilowa ei pan lo na muna ai theilo be dinga in sum program jong thei ai lo alo theilowa icha te hin khu vat kan na dinga a pha te ngai jong thil thei ni cho chu kel mu ko khwa la lu choi kai do te ngai Pathen siam sam him khatin hita bonga gen theina lungan theina ha sat no atua hi cho chu chor nga ani hi zong le aku khwa la lut pe alung don pe again thei pe na I kai thawa I gi thu pe chu mi ho in pathin ngei lu na mu theina in hita bong ha chu I khot ki lo du hi ti Jesus Christian ki chen ta hi le hi tia chu I ta san naw mi ho chun amu teng ta le chun Jesus Christa ami ho engna chor nga na sunga chu mi tam ta hung lu thei hi ti chu ki chen ta ki mo ya chu tu ni chor nga ni chung chang tha point tham kha I se ho cho chu ai in chor nga ni thieng ta mang thei ding le pathin lung de bang ta mang thei ding a tu nya hi ta sa le lagawa I gi gut chi di ti ka sei do no mai I bon chawa I gel do be kin kha beng tha sei kin ka ting a chei na ding in chor nga ni ki ti chu ho in kai phat pathin thu sin phat tau phat kivop na sim phat chu ting ta le cho ta sa lagawa chor nga phat chor nga ni ki ji ki le do kit na chu ting ta le thil pha bol pha le hi cho zo si pathin thun ei mo sau in hi chi point ho zo si chor nga ni nit dana akim sel hitai ka ti nai po ke man ka zil do le ka mu do le kan experience dong zai nyao cha ka hin sai chu mi tam pa chon pathina pui dung ya chor nga ni thieng ta ni ding dan chu alaga hon ko anim asan dung ya pathinin a het sa pe he ke ya chu ma chai nai lo mai thai yong le hi cho zo si chu ho basic knowledge understanding ding lagawa ikal se be now kipat theni dinga chu thil poi mo ta jong ya chu tham khat ka se na pathini a chor nga ni thieng ta ni theding phat the bu han lang a chor nga ni phat the bu pe ni chang so ke theding zong pathini dam na ai pi han lang pakai lung dei bang ta le ama thu pi bang ta a chor nga ni thieng ta ni ding le za bol theding in tunin e ho jong ilong ko hong ti ve ti chu chaina ka sei no in pathi bon chang pathe bo pi taw han